Jadi adong mas ada anak di bonomak nama iba nomor minggu tu minggu nama godang. Kebetulan di perminggu ni adong ma di patu paharoa ulon na badia. Jadi di gorahon pandita mahala kitu jolo kan. Doa mebana di ulon badion. Manghiut to makna. Jadi di bagihon pandita ma roti do anggur. Di jalo dak dana ko mai ibana. Roma makna idokon dang boy dope ada ho geleng dope na. Jadi hola makna ma do bapak na manginum do mangalang roti do angguri. Dungai bisi toro makna pakalor pilihan mulian di pasaan ma pilihan na baru mula malaki tudulan na. Dungun dulu laki baru tunggu tu mana dana kon itu kon di bana ma tu makna. Mar minggu so dang oro biang mar minggu be dang jelas sube rengonin na. Roma makna bo asaro songonin na. Jadi sudah ada koma. Asona do tiba mangan, ale do tiba mabayar inna.